Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita semua masih diberikan kesehatan panjang umur sehingga kita dapat kembali bermujalasah, bermuajahah di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Munawwarah, dalam rangka membaca doa akhir tahun 1446 Hijriah. Dan insyaallah nanti ba'da sholat maghrib kita lanjutkan dengan doa awal tahun 1447 Hijriah. Dengan harapan dengan kita membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun, bahwasanya setahun yang telah lewat Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Allah terima segala amal ibadah kita semua dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Kemudian setahun yang akan datang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya dan juga diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama nanti sebelum membaca doa akhir tahun kita akan bersama-sama membaca zikir taubat dengan harapan di penghujung tahun 1446 Hijriah ini segala kesalahan kita, segala dosa kita manusia biasa, pasti ada salah, pasti ada dosa, baik langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua dengan wasilah zikir taubat yang kita laksanakan insyaallah pada sore hari ini. Kita bersama-sama nanti ditirukan sesuai yang ada di kertas, sudah dipegang oleh ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi niyyah wa la kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihil kiram thumma ila hadrati sadatina al kiram Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum thumma arwahi jami'il ulama'il 'abidin wasyuhada'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhadditsin wal muallimin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin jami'i awliya'illahi ta'ala mimma مشارق الأرض إلى مغاربها وجبالها خصوصا الحضرة الشيخ قطب الرباني والعارف الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم روح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا ومعلمي معلمنا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita hadirkan hati kita, hadirkan pikiran kita, sembari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca zikir, kita juga baca, kita angan-angan arti daripada zikir yang kita baca. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa, segala salah, segala khilaf kita semua diampuni oleh Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا
إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا
نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 يا رزاق يا فتاح 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم
وصل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu rahimahullah, berikutnya mari kita bersama-sama berdoa bermunajat doa akhir tahun. Kami mintakan yang terhormat akhina Ustadz Ibar. Fadal Ustaz. Ada yang HP itu dibesarin anunya ya. Dah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول على فضلك العظيم وكرم وجودك المعول آمين. وهذا آم جديد قد تقبل آمين. نسالك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين.
3 kali dah. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكرم وجودك المعول وهذا عام جديد قد تقبل نسالك العصمة فيه من الشيطان وأولياء والعون على هذه النفس الأمارة بسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكرم وجودك المعول وهذا عام جديد قد نقبل نسالك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما نقربها إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, telah usai kita membaca doa dan zikir taubat dan doa akhir tahun. InsyaAllah nanti ba'da sholat maghrib kita lanjutkan pembacaan surah Yasin karena malam Jumat. Nanti ditutup dengan baca doa awal tahun. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya di bulan Muharram adalah salah satu bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya bulan itu ada 12. Muharram, Safar, terus sampai Dzulqa'dah, sampai Dzulhijjah. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, bulan yang Allah muliakan. Allah saja memuliakan 4 bulan tersebut. Apalagi kita hamba Allah. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, maka muliakan juga apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan bulan Muharram. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, maka kita juga harus memuliakan bulan Muharram. Salah satu contoh, misalnya kita punya saudara datang ke kita. Saudara kita ini dimuliakan oleh teman kita, maka kita selaku saudaranya merasa gembira, dihormati saudara kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang memuliakan bulan Muharram itu bagaimana? Di antaranya cirinya dalam sebuah hadis yang pasti adalah memperbanyak ibadah. Di antaranya ibadahnya adalah memperbanyak puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Tasu'a nanti tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram itu kita dianjurkan untuk puasa. Ini besok tanggal 1 Muharram, kedepannya di tanggal 9, 10, 11 Muharram 3 hari itu disunahkan puasa. Yaitu kalau tidak salah hari Sabtu depan, Sabtu nanti, Sabtu tanggal 6 atau tanggal berapa, Sabtu, Ahad, Senin di tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Dan para ulama mengumpulkan amaliyah-amaliyah di bulan Muharram ini paling tidak ada 12. Disebutkan dalam sebuah kitab bahwasanya ada 12 amaliyah di bulan Muharram. Yang pertama adalah melaksanakan memperbanyak sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang dianjurkan kata ulama di sini adalah sholat sunnah yang jarang dikerjakan manusia. Apa sholat yang jarang dikerjakan oleh umat Islam? Sholat tasbih. Di bulan Muharram perbanyak sholat tasbih. Sholat tasbih itu berat.
Karena paling tidak 30 menit. Ya, 30 menit sampai 40 menit kalau kita kerjakan sholat tasbih. Kerjakan baik secara jamaah maupun sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya kata ulama as-siyam, perbanyak puasa sunnah. Nah, puasa sunnah. Hari ini puasa, besok puasa juga tanggal 1 Muharram. Syukur-syukur nanti sampai tanggal 10 sampai tanggal 11 Muharram kita puasa. Kalau tidak Senin Kamis, Ayyamul Bid, perbanyak puasa. Kemudian kata ulama wasilatil arham, menyambung silaturahmi. Nah, ini dianjurkan juga oleh para ulama ketika bulan Muharram perbanyak silaturahmi. Barangkali yang kemarin Idul Adha, Idul Fitri belum sempat silaturahmi berkunjung ke saudaranya, ke tetangganya. Di bulan Muharram ini para ulama menganjurkan untuk bersilaturahmi. Lebih-lebih di bulan Muharram. Kemudian bersedekah, memperbanyak sedekah. Kemudian berikutnya yang kelima adalah mandi. Nah, di bulan Muharram ini masuk bulan Muharram, apa nanti habis maghrib atau nanti besok menjelang subuh, mandi, diniatkan mandi sunnah memasuki bulan Muharram. Kalau mandi kita mandi semua Bu ya, tiap hari ya. Tiap hari mandi 3 kali, 2 kali. Tapi ini lain. Ketika diniatkan untuk mandi sunnah Muharram, maka mendapatkan keutamaan tersendiri. Sama halnya kita mandi besar. Mandi besar kalau tidak ada niat, tidak sah. Hanya sekedar mandi, tidak sah. Tapi kalau diniatkan mandi besar, mandi janabah, maka sah mandinya. Jadi mandi. Kemudian berikutnya memakai celak mata. Nah ini, memakai celak mana? Di bulan Muharram celak mata supaya matanya bening ya. Kemudian berziarah kepada ulama, baik ulama yang masih hidup maupun ulama yang telah tiada. Biasanya kalau di Jawa rame, kalau bulan Muharram kunjungan ke kiainya, ke ustadznya. Kalau kita ke sini mungkin ke Pak Ustadz Burhan, kita berkunjung datang ke sana. Misalnya, ya ke guru kita, ke Pak Haji Abdul Sobur, ke Ustadz siapa? Ustadz Ibar dan lain sebagainya, berkunjung. Kemudian ziarah ke ulama-ulama yang di Palembang, ke almarhum Zain Sukri, ke ulama itu dianjurkan ziarah. Kemudian berikutnya menjenguk orang sakit kapan saja, tapi ketika di bulan Muharram sangat dianjurkan. Cari saudara kita yang sakit, yang lama tidak ke masjid misalnya, ada apa gerangan, kita datangi ke rumahnya. Silaturahmi kalau lagi sakit. Kemudian menambah nafkah keluarga. Nah, ini bagi para bapak-bapak, para suami, ini kalau di bulan Muharram hendaknya jadikan satu hari spesial untuk menambah nafkah kepada keluarga. Kemudian para ulama mengatakan memotong kuku. Nah, ini masuk Muharram. Kalau kemarin waktu Zulhijjah ya, sebelum Idul Adha penyembelihan kita tidak boleh motong kuku, tapi ketika masuk Muharram ini dianjurkan untuk motong kuku. Jangan dibiarkan kuku kita panjang. Potong, dapat seminggu 10 hari potong lagi. Selama Muharram terus dilihat kuku kita, jangan sampai panjang. Kemudian berikutnya mengusap kepala anak yatim. Nah, ini biasanya ibu-ibu, bapak-bapak kita laksanakan di hari 10 Asyura ya. Di 10 Asyura kita mengadakan pengajian, kita panggil anak yatim, kita usap anak yatim, kita santuni anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatam hakadha, bahwa saya dengan anak yatim itu yang menanggung anak yatim seperti ini, seperti 2 jari, tetanggaan. Saya, kata Nabi, dengan orang yang menanggung anak yatim hakadha, seperti ini, seperti 2 jari ini. Jadi berdekatan sekali. Jadi oleh karena itu momentum Muharram, adakan acara kita masjid nanti insyaallah 10 Muharram Pak Sobur, kita santuni anak yatim. Kemudian terakhir kata ulama, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali selama bulan Muharram, bukan sehari, selama bulan Muharram. Dibagi saja 1000 dibagi 30 hari, kira-kira berapa? Ini luar biasa keutamaannya. Membaca Al-Ikhlas 3 kali seakan-akan
kita telah khatam Al-Quran. Kalau 1000 berapa kali khatam Al-Quran kita? Oleh karena itu jangan sia-siakan di bulan Muharram kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah amaliyah kita, tambah baca Al-Quran kita, tambah rajin kita ke masjid, tambah rajin kita bersedekah dan lain sebagainya. Itu saja, karena menjelang berbuka maghrib, silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang puasa ataupun yang tidak puasa juga ikut untuk bersiap-siap berbuka puasa. Untuk bapak-bapak ada di teras sebelah kanan, untuk ibu-ibu mungkin di belakang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.